Kanegade ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Kharlukhi. Kimat bakong san jong ko kubor mentak step. Katanat ka kot ka khya ka sarkar pedeng kala ong ba ka jingkot na ka jingpang COVID-19 kala tam ban ka jingyo thamaya ka hakari hakini ki khandai sni balalet. Ha Meghalaya 6000 sispa ar fulaigot ki breu ke leo thamai ya ka jingpang COVID-19 henin ka sni. Bat ka Shergao Biodiversity Management Committee kalayo ka kusnam bale bhatam hakari. Hashwa bangin warra ya ka kubor ka babanya ngini shashkor ka ni ka jingpan mana ka badan kam. Namar ka jingkiyo haki bayo ya ka jingpang COVID-19 ngi kentui kinong sngap jongi ban om kensting henry ban shim kilat jingyada bat kito baro ka balakot South Sun Snam Shaneng Karta kibaladep shim mikawat baningkong jong ketika bakin shim mikawat baar ondala day kapor. Ya dai ladir ka babod ikini gilai teliki kendon ki basuk. Dangi kimas penjengai ni giwai da arpro bat sat bahaya lakikti bat kakmat. Ka kubor ka babnya. Ka tanat ka kot ka khya ka sarkar pedeng kala ong bakari India kala saki ya ka jindang hiar jong ki bayo e ka jingpang COVID-19. Habakrani kinong tho kubor u joint secretary ka tanat ka kot ka khya Ulaf Agarwal ulong ba ka jingdan ki bakot na ka jingpang COVID-19 kala nang khamba bat manta kalong prapu hunyo point hunyo hunrio na ka shispa. Shosho ulong ba ki balakot baro hakari kat hadu menta kalong palat ark lor laiphau lak ngut. Ulong ru bahaki kendai sngi balalet ki bakot kila khambon bani ki bayo thamaya ka jingpang. Kidan arfu artli ki jela hakari hakaba ki bakot ki tambon bani ki bayo thamaya ka jingpang. Ha Meghalaya 6000 sispa arfulai ngut ki breu ke leo thamai ya ka jingpang COVID-19 hinen ka sngi. Badda kini ka jingdan jong ki breu ke badang doni unu knyang jingpang kalong nyo hajar sauspa sanfusau ngut. Ki balakot hinen ka sngi pat kidan sanspa khandai ngut. Ki balaklat pat kidan arfuwe ngut ha ka ba nakini khat khandai ngut kidai naga district East Khasi Hills bad ar ngut naga district West Chantia Hills. Kibala klat baru aga jela Meghalaya na kani jingpang kidon sauspa lai pusan ngut. Na kini ki 6000 sispa ar fulai ngut kibiyo thamai kani jingpang hnen kasngi sanspa saufu ar ngut kidai na district East Khasi Hills ar fuwei ngut na East Jantia Hills ar spa nyopu ngut na Riboy nyopu ngut na West Garo Hills nyopu ngut na West Jantia Hills khat ar ngut na West Khasi Hills ar kandai ngut na South West Garo Hills ar ngut na South West Khasi Hills khatwei ngut na East Garo Hills ar ngut na North Garo Hills but South kandai ngut na South Garo Hills. Katanat ka kot ka khya ka sarkar pedeng ka letho ba ya ki jingyarap bayo na bari benele persya ka jingpang COVID-19 lapha shi ki jela bat ki Union Territory. Ka sarkar India kalio jingyarap na kiwe giri kum ki dawai bat kiwe na do ka arfnyo terek ubnai balalet. Kini ki jingyarap ki kentop ya khan rew hajar sanspa lai photeli ki oxygen concentrator kum ba khan rew hajar teli ki tendong oxygen khat khandai teli ki kor ban penmi oxygen palat khatwai hajar teli ki ventilator ban rew lak unropo hajar teli ki song dawai remdesivir. Kini ki jingyarap kilawan na Qatar, Wales, Canada bat Germany. Ka jingplia na benta banbo jakalupa ban chimtika yada na jingpang COVID-19 ha Meghalaya ya kito gi bahap deng khat pra bat saufu saus nem karta kan sedang pleb yang mentagasni na do kapor khat arbaji mensni. La ban le ekene lengba ka www.cowin.gov.in. La ban kedaw hang ne bahagi ni gisni gi belaled ki breu kila syam jeng e ban yo jaka lengba ka ne website. Maria ple makanaru ki babon ki syam ki jaka itika kila dap lupa. La ban ong bakalong kumnie namar babon ki yabe ban yo ya ketika. Ka sarkar jela kalong ya ka sarkar pedeng ban pensuk ya kom penrung kerteng ha Meghalaya namar babon ki syam jeng e ban le lengba ka Cowin. Kani ko kubor ka Wanshapi na ko All India Radio Shillong. Ka Shergao Biodiversity Management Committee ha ka District West Kameng ha ka jela Arunachal Pradesh nin kasni kalayo ka kusnam kum ka Biodiversity Management Committee ka bale bahatam hakari na ka India Biodiversity Award kabasan. Laaya ka ni ka kusnam da ka National Biodiversity Authority lingba ka jingalang ka blalong lingba ka internet ha ka jingrakhe ka International Day for Biological Diversity. Kani ka jingay kusnam ka day ka jingitrailang ha pedeng katnat environment, forest but climate change ka sarkar pedeng ka National Biodiversity Authority but ka United Nations Development Program.
Menteri Rangba ke Jela Arunachal Pradesh Upema Khandu ulai ku blai ke Shergao Biodiversity Management Committee halor kani ke jingyo kusnam bat ke jingtre jongka ban penne ke jing thau ba em ba bunjat ha ke Mariang bat ke jing penne ya ke jing ai jong ke Mariang. Ka Sarkar Mizoram nen kesni ke penjari biang ya ke jing khang dam bapura ha Aizol bat ki wei headquarter jong ki district sadah nyosni. Lalu ekane namar ke jing kieu jong ki bayo ke jing pang COVID-19. Kane ke jing khang dam kan trekam hado ka life we terik umenta ubna jemang. Baro ki jaka mane ki jaka pulie ki jaka jungok kai perthai ki yo bat ki wei ki jaka ken khang lut. Baro ki office sarkar la no ki katok ane ken khang lut akapor bat trekam kane ke jing khang dam ha Mizoram. Ka karfu miet ka trekam ha Aizol bat ki wei ki headquarter jong ki district nado kapor nyo beje men miet hado sau beje men step. Ka Sarkar Sikkim nen kesni ke lapan bana ban beteng biang ya ke jing khang dam hado ka life we terik mentau bana jemang namar ke jing kieu ki bayo ke jing pang COVID-19. La shemi ke negara ya ke jing langki he Sarkar. Ki dukan de marbam ki plien hado kapor pra beje men step hado kapor khatwei beje men step ban ailat ki breu ban thiet ya ke jing donkam. Menteri Rangba ke Jela Sikkim Uprem Singh Tamang ulakentui ki breu ban bot perkengi ke jing betha baneda na ke jing sapriang ke jing pang COVID-19 bat bane trailang bot ke sarkar bane khun persya ke jing sapriang jong kene ke jing pang. Menteri Ketenat Chemical bat Fertilizers ke Sarkar Pedang DV Sadananda Gauda ulong bahadian balakmi ibnia ke jing kiu ke bayo ya ke jing pang black fungus hakibabun ke Jela. Sa arfula hajar nrius pa prapo bitor kadawai amphotericin B lapha syabaro ki Jela bat Union Territory henin kesni. Menteri Uletho balasyam bakomba prajar praspa sapu prangut ki breu kilayo akene ke jingpang hakari. Kawai ke breu bahan rupu prasnam kerta kebasya sumar hakawai ke hospital ki Rishimet ha Agartala kalayo ke jingpang black fungus. Ke Sarkar Tripura ke lapan mana bagi jingpang mucormycosis ne ke black fungus bakalong ke jingpang ke bahap apo ke Epidemic Diseases Act. Katenat ke kot kakia ke Sarkar Pedang ke labetha ke Jela bat ke Union Territory ban penhap ke ne ke jingpang hapo ke Epidemic Diseases Act kat praspa kendai punyo ne ke jingpang ke belak ban telalong ke kelam. Ya ke jingelang ki hek Sarkar ban penlong leng bak internet on penlong mentah kesni ban ekran ye jing terwa ban penlong ye ke examen class 12 bat ke examen entrance na gebenta kilan pule baper. Hakane ke jing elang baro ki menteri pule puthi jong ki Jela bat ki Union Territory ki secretary Ketenat pule puthi bat ki chairperson jong ki examination board jong ki Jela kene shimbenta. Ya kene ke jing elang on penyadu menteri yadari ke Sarkar Pedang Rajnath Singh. Menteri Pule Putih ke Sarkar Pedang Ramesh Pokhriyal Nishang, ke Menteri Ketenat Women and Child Development ke Smriti Zubin Irani, bat Menteri Ketenat Information bat Broadcasting ke Sarkar Pedang Prakash Javadekar kini shimbentalang. Menteri Ketenat Pule Putih ke Sarkar Pedang Ramesh Pokhriyal Nishang hakashiti balathosh ki Jela bat ki Union Territory. Ulong ba Ketenat bat ke CBSE kidang wat gilat banyo penlong ki examen da ke bobo akamat ke jingshingan ki kena pule bat ki hikai. La ban kedaw hangne ban kadaw ke jingpang COVID-19 ki bobon ki examination board jong ki Jela ke CBSE bat ke ICSE kim chimlala ban penlong ke examen class 12 menta ke snem. Kumjuru ke National Testing Agency NTA kam chimlala ban penlong ki examen entrance na ke benta kilan pule baper. Ka Sarkar Bangladesh kala penjelan biang ya ke jingkhang ya ke jaga kaput bat ke India hado ka life way terik mentau bena jemang. La shimi ke negara namar ke jingpang COVID-19 ha India. Henry la syatan ya ke jingpen poimar na ke jaga kaput. Ya kinong Bangladesh basakut ha India on sya bandrung lengba ka Benapol, Akhora, Buri Mari, Darshana, Hili bat Sona Masjid. Laban kedaw hang ne baya ka jaka kaput bat ke India la khang shwa ya kalit kawan nado ka arpun ro terek ubna yayong. Ha Bangladesh laipu prangut ki breu ki badan yunu kenyang jingpang kila klat henin kesni. Bat ci hajar arpu prangut pada kila yo thama ya ke jingpang COVID-19. Ka jingdan ki bakot na ke jingpang ha Bangladesh kalong kendai puar point henriusan na ke shispa.
Batkap tu ko kubor kalakot agan nika step kabala wan chapi nak All India Radio Shillong. Ngipen kan mau pigi nong snap ba kapor prabajeng ne so ba ka Delhi station nak benta ka kubor ha katin Hindi kaban bot ka kubor ha katin Phareng ha kapor prashiteng. Ngipen kan mau ru pigi nong snap ba kapor kandai baje nak nika station pinyo aku kubor nak than chitelam mingi ha katin Phareng. Kapor mata kala janta partat praduna san minute.